Watse igicaniro gihoraho gifite imbaraga atari cya kindi no musi nasenze ejo nabiretse no musi nasenze. Reka mbabwire bene data, ikintu kugira ngo kigira agaciro nuko tugikora continuellement, tukakikora gihoraho nyene. Apana ikintu ngo wakoze wasenze uyu munsi ejo wabiretse, wasenze 3 jours ugasubira gusenga kandi nyuma y'amezi 5. Ibyo bintu nta mbaraga bishobora kugira. Nta gicaniro wubaze, kazoza kawe kari ku marembera, nta gicaniro wubaze. Ico ushaka kukubwira ejo hawe haranyeganyega. Niyo mpamvu nkubwira ngo rero ubaka igicaniro, ubaka igicaniro, senga umwanzi atarinjira. Muri Luc 11:21 no havuga ngo iyo umunyembaraga arinze urugo rwe ngo ibintu bye biba amahoro, ariko iyo haje naho umurusha izo mbaraga ngo araza mu rugo rwe akabimunyaga akagenda. Yesu ashimwe bene data. Twongeye kandi gushimira Imana y'ubuntu, Imana y'imbaraga, Imana idukunda, Imana ituboneye kano kanya kandi ngo dusangire ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana urukundo rwayo idahengesha kutugaragaza uko bukeye nuko bwije. Rero uyu munsi reka dusangire ijambo ry'Imana. Imana yase ku mutima. Ijambo ry'Imana nkuze kwibabwira minsi yose igihe tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite ububasha bwaryo. Ijambo ry'Imana rifite umwuka uriherekeza kugira ngo rigire ico rikora ku bwoko bw'Imana, kugira ngo rigire ico rikora ku muntu wese uryumviriza. Niko ijambo ry'Imana tubwira ngo nk'uko imvura idashobora kugwa ntigende idasize ico ikoze mu butaka, ngo niko n'ijambo ry'Imana iyo rije itagenda ridakoze ikintu ku buzima bw'umuntu. Hari umuntu umwe, babiri canke benshi Imana iba yateguye rino jambo, kuko muri Bibiliya hari amajambo y'Imana menshi abarimwo, ariko kuba umwuka aba aryo jambo ibarse ku mutima wacu kugira ngo turisangire, haba hari umuntu ryagenewe. Usibye wowe ndiko ndaribwira, nanje ubwanje riba riko riramfasha kugira ngo tubashe gukomeza urugendo rwacu rwa misi yose. Rero turashima Imana duhaye amagara meza, kuba dushobora guhumeka, gushobora kuba dukora ibyo dukora bigakunda, n'ubuntu bw'Imana. Turabishimiye Imana. Rero turavuze ngo Imana nihabwe icubahiro kuko ariyo yonyene igira ico ikora kandi ikigikomeza. Rero reka dusangire ijambo ry'Imana. Imana ashyize ku mutima, reka dusenge Imana n'umwuka wera bize kubana natwe. Imana turaciye bugufi imbere y'amaso yawe, twongeye kugushimira, twongeye kuguha icubahiro kuko uri data nawe tukaba abana. Twongeye kugushimira kubw'uburinzi bwawe, twongeye kugushimira kuri Imana isezeranye igasohoza, twongeye kugushimira kuri Imana idukunda urukundo utabasha kurondoreka. Tugushimiye kuri Imana itubera amaso, iduhagararaho, idukomeza, ibana natwe uko bukeye nuko bwije. Turagushimiye kubw'imirimo myiza waturemeye kugira ngo tuyikore. Muri iyo mirimo myiza rero waturemeye niyirimwo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana bene data, niyirimwo kugira ngo no munsi duhagaze hano dusangira iby'ubwiru bwawe n'abana bawe n'ubwoko bwawe. Turakwinginga rero mwami wanje, iri jambo tugiye kuvuga ntaba ari twebwe, umwuka wera, imbaraga n'ubushobozi byawe biriherekeze, rigira abo rikiza, rigira abo ribohora, rigire mwami rikore ku buzima bwacu kugira ngo tubashe gukomeza uru rugendo. Turagushimiye, turaguhaye icubahiro kubw'uyu mugoroba mwiza uduhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Urakoze bugingo, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe aba ariryo rishigwa hejuru. Ndagushimiye rero Mana, turakoze, turaguhaye ikaze na karibu. Mwuka wera afate control, presence yawe hagati muri twebwe, tubiseze mu izina ryawe rya Yesu Kristo, amen. Reka dusangire ijambo riri muri Kuva chapitre 17 igice ca 17
turahera ku murongo w'icumi. Turahera ku murongo w'icumi. Umutwe w'ijambo uravuga ngo abamaleki bagwanya abisirayeli, Mose arabasabira baranesha. Yoshuwa abigenza uko Mose yamutegetse, agwanya abamaleki bose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, abisirayeli bakanesha, yamanura abamaleki bakanesha, abamaleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bajana ibuye bararimutega aricaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe, undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Ku izuba rirenga. Yoshuwa atsinda abamaleki n'abantu babo inkota. Uwiteka, ku murongo wa 14 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubwire Yoshuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'abamaleki bakibagirana ku munsi y'ijuru bose. Mose yubaka igicaniro acita Yehova Nisi, aravuga ati Uwiteka yarahiye ko azaja agwanya abamaleki ibihe byose. Yesu ashimwe. Ndashaka yuko dusangira ijambo ry'umutima nshaka ko dusangira. Ijambo rivuga ngo ubaka igicaniro cawe kugira ngo uhore utsinda intambara zose uhura nazo. Ndashaka kubwira mwene data muvandimwe dufatanyije n'urugendo. Intambara zose ubwo tuzigwana, tugomba kuzigwana tuzi neza yuko ntabwo ushobora kuza kurwana urugamba, udafite aho watorejwe, udafite uburyo wiyubatse. Umusirikare wese, umuntu wese ugiye ku rugamba aramenya ngo uru rugamba ngiye kurwana nzarugwana gute. Ntekereza ko twese turabizi yuko abasirikare kugira ngo baje ku rugamba, baje kurwana, ntabwo intambara bayitegura uriya munsi baba bagiye kurwana. Nta nubwo intambara bayitegura uriya munsi bavuze ngo umwasi arabateye. Niyo mpamvu iteka bahora baragiye he, bagenda ku ikosi kurwana, bagenda ku ikosi gukora training, kwitoza. Igihe cyose rero umuntu abasirikare bagiye ku rugamba, ntabwo baza ngo baraje ngo turagiye kurwana, ngo turagiye kurwana na bariya banzi bacu. Uwo munsi nyene ngo niho bagiye kwitoreza kurwana nabo bantu. Baba barabaje kwitegurira iyo mu gikari. Yesu ashimwe. Ndashaka kuvuga iki rero? Hano hantu Mose abwira Yoshuwa, yaramubwiye ngo Yoshuwa, nimba ushaka kunesha bano bamaleki, reka nkubwire ukuntu bigenza rero. Wewe fata ntoranyiriza abagabo mugende ku rugamba. Nimugenda jewe nanje na Huri na Aroni tugende inyuma yanyu, tuzaba turi inyuma yanyu, tuko turagira iki? Tuzagenda tumarika amaboko, dusenga Imana, namwe mutsinde. Yesu ashimwe. Tushaka kubabwira niki rero? Igihe cyose ugiye kurwana urugamba, igihe cyose udafashe umwanya wo kubaka igicaniro cawe, wubaka igicaniro ngo uzamure amaboko, uhagarare uvuge ngo kino gicaniro ndiko ndafashe umwanya wo gucana kino gicaniro kubw'umuryango wanje, kubw'abana banje, kubw'ikintu cyose wumva ushaka gusengera, ntabwo uzatsinda intambara. Igihe cyose utatoje ibitekerezo byawe n'umwuka wawe kubanza kubaka inyuma, kuko ibintu byose biza imbere. Ikintu cyose resultat uzabona imbere yawe nuko hari ikintu wabanje kubaka inyuma. Nimba utari kurubaka icyo gicaniro, mwene data,
nimba utarafashe umwanya wo kubaka igicaniro ngo ndafashe umwanya ngo ndiko ndasenga, narubatse igicaniro c'urubyaro rwanje, narubatse igicaniro c'urugo rwanje, narubatse igicaniro intambara c'amagara yanje, sengera amagara yanje, ico gihe umenye neza yuko resultat uzakuramo izangana n'uburyo wubatse igicaniro cawe. Ntabwo uzafata mu gitondo kimwe urabyutse mu gitondo ngo uragiye kurwana intambara utarabanje kwiyekipa, utarabanje kwiyubaka wowe ubwawe, ugiye kurwana intambara uzanesha, uzaba ugiye kurwana nyene nk'umuntu udafite ubwenge. Ariko umuntu wese uzi neza uburyo kurwana intambara abanza kuja inyuma, abanza kuja mu gikari, agafukama, agasenga, akinginga, agasengera amagara yiwe, agasengera urugo rwiwe, agasengera akazi kiwe, yamara agasohoka akagenda. Iyo uvuye dusohotse tugenda tugasohoka hanze mu bantu, tuba tugiye buriya mu ntambara. Ico co mukimenye. Iyo uvuze ngo ndagiye mu kazi, iyo uvuze ngo ndagiye mu buzima busanzwe ndasohotse hanze, umenye ngo urasohotse, ariko nimba udafite izindi mbaraga wamba, utarubatse igicaniro muri wewe, uzanesha. Urasabwa kubaka igicaniro, ukavuga ngo kino gicaniro, kandi nta gucubaka uwo munsi nyine. Igicaniro ucubaka ni ubuzima bwa buri munsi, ni ikintu ukora ukavuga ngo kino kintu ndiko ndakora, ndiko ndasenga kugira ngo nimba uri umukobwa, ndiko ndasenga kugira ngo nzagire urugo rwiza, ndiko ndasenga uno munsi nkiri umukobwa, ntabwo nzasengera urugo rwanje ngo rube rwiza ari uko narugezemo. Ntabwo uzasenga ngo Imana ngo izampamagara amesha nkizaha abana banje ubwenge ari uko namaze kubabona. Ntabwo uzasenga ngo Imana ngo izampa urubyaro ari uko namaze kugira iki, kugera muri urwo rugo maze amezi 3 ntaratwita ngo maze musenge. Usenga hakiri kare. Gusenga ni investissement à long terme, uba uri kuribikira, uba uri kuriziganyiriza. Iyo rero kurasenga ukavuga ngo Mana ndiko ndasengera urugo rwanje rw'ejo hazaza, ndiko ndasengera abana banje, ndiko ndasengera akazi ntarabona nzaja gukora ejo, kugira ngo nunakageramo n'izo ntambara nizaza uzazinesha. kubera iki? Uzaba waramaze kubaka igicaniro inyuma, intambara warayigwanye mbere y'inyuma, ukageramwo ufite intsinzi. Abamareki baraza kukugwanya kubera ko hariho ikintu warubatse inyuma. Yoshua aragenda ku rugamba kugwana, yarabizi neza yuko nubwo ariko aragwana ariko aratsinda, hariho abantu bari inyuma yiwe bamanitse amaboko. Mose ngo yaramanika yayazamura, Yoshua agatsinda. Bivuga iki? Iyo yabaga atayazamuye, niyo yananigwaga, ngo Yoshua ngo yagira iki? Ngo yaratsinda. Bivuze iki? Mwisi y'umwuka ntabwo buriya ibintu byose bituzaho biba byabanje guhera mwisi y'umwuka nyine. Haraho biba byabaye, nubona umwana aragwaye ntabwo biba byaje gutyo gusa, habaraho biba byakoreye mwisi y'umwuka bikaza bikakugeraho. Nubona nawe wagwaye ntabwo biba byaje gutyo biramanutse, haba habaye ibintu mwisi y'umwuka bikakumanukaho. Haba hari amaboko yamanutse. Nubona utsinzwe cyo menya ngo hari amaboko yamanutse, hari igicaniro utari kurubaka neza, ugomba kwisuzumaho neza. Nubona mu kazi ko biragenda nabi, uje wisuzuma ngo igicaniro canje ndiko ndacubaka neza. Wa mwanya wo gushinganisha ibyanze, wa mwanya wo kubera amaso igicaniro canje, eske ndabihagazemo neza? Tuvuge haleluya. Niko ndababwira ibi bintu ni ikintu gikomeye cyane, kuko ico nshaka kubabwira ni iki: igihe cyose igicaniro cawe utari kuracubaka neza, uzahora uhura n'ibintu mu nzira biguma bigongana nawe mu nzira. Umwana yagwaye, umugabo yagwaye, mu kazi meze gutya. Ariko iyo wafashe umwanya ukubaka igicaniro hakiri kare, ukabishinganisha kare, urahagera ugatsinda. Kubera iki? Ntabwo dutsinda, nababwiye, ntabwo dutsinda intambara ngo nuko twazigezemo. Ikiguzi utanga mu kubaka igicaniro, wo kubaka ntabwo ari ibintu byoroshe. Kubaka ntabwo ari ibintu byoroshe. Iyo umuntu ariko arubaka biramusaba ikiguzi.
iyo umuntu ariko arubaka biramusaba kwiyanka, iyo umuntu ariko arubaka biramusaba kwitanga, iyo umuntu ariko arubaka utekereze ko Mose yahageze igihe aruha ariko ngo bamuzanira ngo ibuye ngo agisharaho kubera iki yararusha. Iyo umuntu ariko arubaka bisaba sacrifice, birasaba igitambo. N'ico gitambo uko ugitanga, ico gitambo uko urushaho kugitamba, urugezo utanga mu ico gitambo cyo kubaka ico gicaniro nigo rugezo ubonamo resultat y'ico uri kurashaka. Urugezo wubakira mu Imana igicaniro, urugezo witanga uvuga ngo Mana ndafashe iyi minsi 3, ndafashe kuno kwezi, ndafashe iminsi 40 yo gusenga, yo kwihererana nawe, yo kubaha kino gicaniro. Iyo dimension nyene niyo resultat nyene nawe uzobona. Ntabwo ndashobora kwitora no munsi ngo nzobona resultat ngo nganye n'umuntu wubatse igicaniro shiwe imyaka n'imyaka, iyo resultat ntabwo ishobora kungana. Buri muntu wese urugezo upimiramo, urugezo ukoreramo, witangiramo igitambo nigo rugeze Imana nayo nyene igira iki iguheramo. Cyo ntabwo nasenga 2 mu cyumweru canke 3 mu cyumweru ngo nganye n'umuntu usenga 21 jours. Ibyo ntabwo ari byo. Uko niko kuri. Ntabwo umuntu yize masters namugeranya n'umuntu yize secondaire. Ruriya rugezo nyene uriya mwanya yafashe akoresha mu kwinvestisa umubiri we n'ubwenge bwiwe n'ibitekerezo byiwe, nizo resultat nawe nyene abona. Tudusabwa n'ikiriro bene data, nimba dushaka resultat muri isi y'umwuka, nimba je ndibuka kera nkiri umukobwa, umurimo nakoraga mu rushengero wari gukora amasuku mu rushengero, guhanagura intebe, gukoropa. Ikintu nari narakoze igihe cyose nazaga gukoropa urushengero, igihe cyose nahanaguraga intebe, uko nahanaguraga intebe naravuga ngo Mana uko ndiko ndahanagura intebe, uko ndiko ndakurira ivumbi, uko ndiko ndakubwira ngo Mana uko mpanagura ibi bintu nkora nabikora ndiko ndasenga, nkabwira ngo Mana uko ndiko ndahanagura uko aba ariko nawe ugenda uhanagure ibyo mu rugo rwanje ntazi, urugo nzokubaka sindaruzi, umugabo tuzobana ni wowe umuzi, ariko ndiko ndahanagura ikintu cyose kibi, ndiko ndakumira ikintu cyose kibi, ndiko ndakuraho umwanda wose, ikintu cyose umwanzi yashaka kuzateza ku rugo rwanje nahanaguraga intebe mvuga uko nyene, nkavuga ngo Mana ndiko ndakuraho ndiko ndasukura urugo rwanje imyuka yose, niko ndasukura umutima w'umugabo wanje nkagenda ngira uko nyene. Ibi rero utari kurabyubaka, utabyubatse kare, ntabwo uzabigwamo ngo reka nsengere ngo umwana ngo urugo rwanje ngo birapfuye ngo bigabaye nabi, kubera ko rugezemo ubisengera kare. Urugo rwawe no munsi ni rwiza rumeze neza, ariko umwanzi ahora azenguruka, birambwira ngo nta kindi kintu na kimwe umwanzi camuzanye, yaje kwica, kwiba no kurimbura. Ibyo rero byamuzanye rero kubera iki? Byamuzanye kugira ngo yangize urugo rwawe, yangize ubuzima bwawe. Ntabwo rero uza kumugwanya umwanzi wewe uza kumugwanya utarubatse igicaniro. Birambwira mu Efeso aravuga ngo kuko abo tugwana atarabi inyama n'amaraso, mwabwo ngo tugwana ngo n'imyuka mibi yo mu kirere, imyuka mibi yo mu kirere kandi ngo ifite imbaraga. Bafite imbaraga reka, ariko kuko twebwe dusinziriye, tutatoje ubwenge bwacu no kumenya ukuntu tugomba kwitanga izo ntambara hakiri kare, ngo twinvestise imbaraga mu kubaka igicaniro no kubaka ubuzima bw'amasengesho, biraza bikatugwaho, bigasanga tumaze iminsi twibereye aho twirira twiryamira, byatugwaho twahogwa n'isoni, tugatangira kurira ngo Imana yacu iri hehe, kandi Imana yacu irahari. Rero hano hantu nakwiye nk'icigwa cyane. Nimba yarayamanura, igihe cyose yamanutse umenye ngo uzotsinda. Igihe cyose wamanuye amaboko, igihe cyose wananiwe, nunananirwa mwene data, shaka abantu bagufata amaboko, shaka bene data musengane, mukomezanye urugendo, shaka bene data ubwire ngo tujye numva narushe, ndumva nananiwe. Nibuka ntwite inda y'umwana muto mfite, hageze ko ndakubyara numva ntafite imbaraga,
gusenga byanse narahumeka nkumva gusenga nsigaye ntiriko riragenda nkuko mbishaka, ariko ndahamagara benda ndabwira ngo muze mumfashe kwinginga kugira ngo ndabe ko n'urugamba ndarusohoza amahoro. Iyo rero ubonye yuko wabuze imbaraga, hamagara bene data kugira ngo ubashe kubona ubutsinzi. Intambara y'umwuka ikenera ko tuguma turi maso. Icyo ushaka kubabwira ni iki rero? Hano hantu Mose yaramubwiye ngo Uwiteka rero abwira Mose, aramubwira ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'Abamaleki bakibagirana mu minsi y'ijuru bose. Iyo twubatse igicaniro gihoraho gifite imbaraga, atari cya kindi uno munsi nasenze ejo nabiretse, uno munsi nasenze, reka mbabwire bene data, ikintu kugira ngo kigire agaciro nuko tugikora continuellement, tukakikora gihoraho nyene. Apana ikintu ngo wakoze wasenze uyu munsi ejo wabiretse, wasenze 3 jours ugasubira gusenga kandi nyuma y'amezi 5. Ibyo bintu nta mbaraga bishobora kugira, nta mbaraga bishobora kugira. Muze murebe n'abantu bakora amarejime, nigeze kwigerageza yananira. Nayikora icumweru kimwe, nayigerageza uno munsi icumweru kimwe, ejo nkasubira nkabira ikindi icumweru bikanka, nasubira kandi ikindi, ntabwo byigeze byarananiye. Rero iyo utabikora buri gihe ngo ubikore ngo ubyubahirize, nta kintu gihinduka muri wa wundi nyene. Ariko ikintu nabonye gishobora kugufasha guha discipline iyo wafashe amasengesho, iyo irashoboka. Yesu ashimwe. Ariko iyo ikintu rero utagikoze neza ngo ugikora uno munsi ugikomeze, ntawe ushobora gutanga umusaruro. Ikintu gitanga umusaruro iyo wakigize buri munsi ukavuga ngo jewe narubatse igicaniro cyo gusengera urugo rwanje buri munsi iyi saha, nimba ari saa 9 nimba ari saa ngapi, ukacubaka. Ico gihe reka mbabwize ukuri, ico gihe iyo wabitoje umwuka wawe n'ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe, Imana yacu ihora iguha intsinzi mu rugendo rwawe. Ariko iyo wayamanuye ayo maboko ukumva warambiwe, ukumva wananiwe, uzomenye ngo uri kurihemukira urubyaro rwawe, uri kuhemukira abana bawe, nawe ubwawe uri kurihemukira. Kuko nababwiye ngo ntabwo ingwara ishobora kuza ngo iramanutse gutyo gusa, oya. Nta nubwo urugo ngo rwatanu ngo bashwanye ngo bafite ngo gahunda ya divorce ngo ntabwo biza ngo birakorose ngo bije umunsi. Haba hari aho biba byarabanje, biba byavuye mu isi y'umwuka bikaza bikakugwaho. Kubera iki? Iyo tubatse gicaniro utabaye maso, umwanzi araza akinjira mu buryo bworoheje. Ariko wabaye maso kubaka ico gicaniro, niyo umwanzi aje asanga hari ikintu gifunze, asanga mu isi y'umwuka hari ikintu wamaze kubaka. Tuvuge haleluya. Tuvuge haleluya. Isi y'umwuka irakora, bene data irakora. Ndiko ndabibabwira irakora. Birasaba ko tuba maso, abo tugwana ntagara b'inyama n'amaraso, ngo tugwana imyuka mibi yo mu kirere. Rero tuyigwanya gute? Kubaka igicaniro. Kandi ntabwo tucubaka uno munsi tucubaka kare. Uragenda inyuma, abariya abantu batuzanira ibiryo ku meza tubibona bimeze neza, biba byatekewe hari inyuma mu gikari, ntabwo tuba tuzi ngo byagenze gute. Hari umwanya wabafashe wo kubitegura bari mu gikari nyene, ariko byatugera imbere tukabona bisa neza. Umwanya babihaye babitegura, niyo resultat tubona ku meza ukuntu biba bimeze. Natwe rero umwanya tuzoha igicaniro cacu c'inyuma mu gikari, umwanya uzafata usengera abana bawe bakiri bato, ukabasengera ngo bazagire ingo nziza, ukubaka igicaniro cabo, ukubaka igicaniro ukacubaka aha mu makwe yose. Niyo utari kurabona uno munsi, uzabona Imana ikwiyereka. Reka tureke ubunebwe, tubaka igicaniro kugira ngo duhorane intsinzi,
kugira ngo duhorane intsinzi. Imana ntabwo yishimiye ko dutsindwa, ariko ububasha yabushyize muri twebwe, yaduhaye ubwo bwenge bwo gutekereza, iduha iyo potentiality ivuga ngo ni iki twakora. Mose yaramenye ubwenge, aravuga ngo Yoshuwa ntutekereze ngo watsinze urwo rugamba kubera ko bari kumwe n'ingabo nyinshi, ahubwo nuko hariho abantu bari inyuma bariko barakora iki, bariko barasenga, bariko barakora backup, bariko baringinga, bavuga ngo ntidutsindwe. Nuko hariho abo bantu. Mfite mwene data inshuti yanje ukunda gukora backup cyane, akunda gusenga. Iyo umuntu agiye kuvuga ubutumwa, ubushize twagiye kuvuga ubutumwa ku ishuri, arambwira ngo jewe ico ngiye gukora ngo ngiye kwinginga, ngo wigishe ngo nanje ndinginga imitima ndayifata. Azi gukora ikintu cyo kwingingira imitima no kwingingira ikintu kugira ngo isohore. Namubwiye rero ibi rero yarasenze, yakoze nyene yaringinze, imitima y'abantu irihana cyane, abantu barihana cyane. Ndavuga iyi ni resultat yuko wari kuringinga ufata iyo mitima. Rero nubona ubonye resultat mu kintu, uzomenya ngo hariho ahantu byavuye. Resultat yose uzobona mu buzima bwawe, umusaruro wose uzaje urabona mu rugo rwawe canke mu bana bawe, uzaje umenya ngo hariho investissement wakoze, hariho igishoro washoye. Ico gishoro uri kurashora rero mu bana bawe no mu rugo rwawe, niyo resultat uzobona, no musaruro uzobona. Amasengesho ushora ku rubyaro rwawe, amasengesho ushora mu rugo rwawe, uzomenya ngo umusaruro uzobona nuwo nyene. Nusenga nuwubaka igicaniro ugakoresha inkwi 3 canke 4, uzomenya ngo uzobona umusaruro w'izo nkwi nyene zingana gutyo. Nugira inkwi zirenze 5 canke 10, uzabona umusaruro w'inkwi zirenze izo. Ndashaka kukwinginga mwene data, ubaka igicaniro kugira ngo izo ntambara umwanzi azozana, ategura kuzana ku buzima bwawe, azosange uri equipe. Ntabwo abasirikare baje ku rugamba batarateguwe, badafite ibikoresho. Bahora biteguye, bahora bariko baritoza kugira ngo umwanzi nazi nibaje kugwana baze basange bambaye intwaro. Tuvuge haleluya. Iyo bagere ku rugamba bafite izo ntwaro baratsinda, ariko ntabwo ushaka kuzuka mu gitondo ngo ngiye ku rugamba. Watorejwe hehe? Nugenda uzomenya ko uzotsinda. Bivuga iki rero? Iyo ugiye ku rugamba utarubatse igicaniro, utarabaye equipe, niho hahandi ugeraho ugakubitwa nyene, ugasubira inyuma watsinze. Kandi nkubwije uko nuja kugwana utaritoje, utarubasha igicaniro, uzomenya yuko uzokora ko ibintu by'ubuso. Umusirikare nyawe, umuntu wese agomba kuja ku rugamba azi neza yuko hari ico yubatse, hari ubuzima yubatse nk'igicaniro mu buzima bwiwe. Rero iyo tugiye ku kazi, nk'abagenda mu kazi, umenye ko ugiye mu ntambara. Nugenda mu rugo, wa mukobwa ugiye kubaka, uzomenya ko ugiye, ntabwo ugiye mu munyenga, kuko buri etape yose umuntu agenda ageramo, agenda ahura n'intambara z'uko rwego agezemo. Iyo rero utarafashe ngo wubake igicaniro hakiri kare, ucubake kare, cyangwa ukomeze ngo unacubake, ukomeze unabisengere, umenye ngo uzagerayo, ntuzamenye ibikubayeho, uzakumirwa. Ubaka usenye ikintu cyose kidakwiriye ku bana bawe, ugikureho. Jewe ndabizi neza yuko jewe nuko ndabamwe no munsi, nzi neza ko nabyubatse iyo nkiri umukobwa, kuko ndabizi neza ko haragera igihe mama ambwira ngo wahaye umwanya. Narasenga ku buryo numva yuko na maximije neza. Mama harageze igihe azarambwira ngo wahaye umwanya Imana ngo nayo ikagusubiza, ngo uhora uyibwira. Ndabwa nta mwanya ndiko ndayiha, umwanya ntawo ndayihaye, nzakomeza ngisenge kugeza igihe akuka kamviriyemo, kuko ndabizi neza yuko gusenga kwanje hari aho ndiko ndabibika. Ikintu canejeje munsi umwe, Imana nari meze nabi ngwaye, Imana irazirambwira ngo kubw'amasengesho wasenze ukiri umukobwa nico Imana igukirije. Bivuga iki? Imana ibintu dukora byose, akantu kose ukora kubw'umwami bw'Imana, ibyose Imana irabyandika. Ibintu byose dukora Imana ibibireba.
ayo masengesho uko urasenga rero ico gicaniro wubatse ukomeze ucubake, ukomeze ukigwize, ukomeze wongere buri munsi ukomeze wegera imbere kugira ngo uko wegera imbere niko wigwiriza amahirwe, uko wegera imbere wubaka ico gicaniro niko wigwiriza amahirwe ku bana bawe no kuri kazoza kawe no kubuzukuru bawe. Ariko uzi gupfapfana ufite igisubizo kubera ubunebwe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu Baroma ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo, atari ubwo kurya no kunywa, ahubwo ubwami bw'Imana ari ubwo gukiranuka n'amahoro. Ntabwo ubwami bw'Imana, ntabwo ibintu by'ubwami bw'Imana dushobora kubijamo uko nyene. Hari amahame, tugomba kubaho ubuzima bwuzuye busobanukiwe yuko turiho kugira ngo tugendane intsinzi. Asho dusabwa rero hano hantu Mose yahise amubwira ngo Uwiteka aramubwira ngo abwira Yoshua ngo ni wubake urwibutso kuko dutsinze. Baratsinze Abamaleki, bamaze gutsinda Mose aramubwira ngo wubake urwibutso, umaze ngo aho hantu ngo aho bakira igicaniro. Umva ikindi kintu ushaka kubabwira bene data, nugira umugisha ugatsinda intambara, ugatsinda urugamba uri kuragwana uyu munsi, sindaruzi ariko wowe uraruzi kuko tugendana intambara, duhana intambara za buri munsi. Buri muntu wese afite intambara yiwe, buri muntu wese ntagiye uzakubesha na turiya twana dutoya tugira intambara zacu, ariko buri muntu wese afite intambara yiwe agwana nayo. Nugira umugisha ukamanika ayo maboko ukaresista, ukayamanika ukabona birakunze uratsinze urwo rugamba uri kuragwana, uze wubake igicaniro, uze wubakira igicaniro witeka, igicaniro c'urwibutso kugira ngo uzahore ukireba uvuge ngo kino gicaniro c'urwibutso ni wa munsi Imana yangwanirira nkazinda Abamaleki. Kino gicaniro nubatse ni wa munsi Imana nari nagiye kubyara byanse umwana Imana impa umwana. Igicaniro nubatse hano c'urwibutso ni wa munsi nari namaze imyaka 10 ntafite urubyaro, Imana impa urubyaro. Maze wubake igicaniro c'urwibutso kugira ngo impamvu yarayibwiye Mose hano Mose havuze ngo aravuga ati Uwiteka yarahiye ko azaje agwanya Abamaleki ibihe byose, ngo maze ngo Uwiteka ngo abwira ngo Mose ngo aho hantu ahita ngo Yehova Nisi. Bivuga iki? Avuga ngo Uwiteka ngo nzahorana intsinzi iteka ryose, niko bivuze ngo Yehova Nisi, ngo Uwiteka niwe mbaraga zacu, niwe intsinzi yacu. Yahise yatura avuga ngo ntabwo nzongera gutsindwa urugamba na rumwe. Yahise bideclara abwira Yoshua ngo ubabwire bose yuko Imana yacu nubatse kino gicaniro ko atantambara nimwe nzongera gutsindwa, kuko Uwiteka ari we ntsinzi yacu n'imbaraga zacu. Hari igihe rero umwaza akatugwanya akibaza ngo rimwe akadutsinda, ariko igihe kiragera Imana ikaduha intsinzi ya burundu, ikaduha intsinzi nkuko Mose yavuze ngo maze ngo Abamaleki ngo Uwiteka avuga ngo ntabwo Abamaleki bazongera kubatsinda ukundi. Nje kugutangaza ngo niwubaka igicaniro c'Uwiteka acubaka neza utajenjetse, uzahorana intsinzi iteka ryose. Niwubaka igicaniro c'Uwiteka buri munsi uzahorana intsinzi iteka ryose. Iyo nitangazo ngutangarije, ntabwo uzigera utsindwa niwubaka igicaniro buri munsi udacika intege, uzahorana intsinzi. Abamaleki uzabatsinda, ibyo ntambara zose ugenda uhura nazo ntabwo zizagutsinda, ni wowe uzazitsinda. Yesu ashimwe. Nshaka kubabwira niki rero? Amubwira ngo yubake urwibutso. Reka dusome muri Yoshua igice 8 ku murongo wa 30. Haravuga ngo birangiye Yoshua yubakira Uwiteka Imana. Reka umutwe w'ijambo ravuga ngo Yoshua yubaka igicaniro yandika amategeko ku mabuye. Birangiye Yoshua yubakira Uwiteka Imana y'Abisirayeli igicaniro c'amabuye ku musozi witwa Ebali, nkuko Mose umugaragu w'Uwiteka yategetse Abisirayeli, kandi uko byanditswe ku gitabo c'amategeko ya Mose, igicaniro c'amabuye amazina atigeze gukozwaho. Hano hantu Yoshua batsinze intambara,
maze Yoshua nawe avuga ngo reka nandike ku mabuye, yandike ku mabuye ngo intsinzi bari babonye. Impamvu yarabikoze yari iyi, kwari kugira ngo n'abana bazavuka, n'abana abazabakomokaho bose, n'abandi batabonye ukuntu Imana ibatsindira izi ntambara, baze bamenye yuko hariho intambara Imana yagiye ibagwanirira. Abana babo bazamenye ngo hariho intambara Imana yagiye itugwanirira, bazabisobanukirwe kugira ngo nabo nibaje bareba bakavuga ngo niyihe mpamvu ba data batsinze izi ntambara, bahita bamenya yuko impamvu batsinze izo ntambara zose ariko bari barubakiye Imana igicaniro. Bibatera nabo kugira iki? Kucubaka no kubaha Imana yabahesheje gutsinda izo ntambara. Rero mwene data, nugira ikintu ugeraho, nugira intsinzi ugeraho, uje wubakira Imana igicaniro c'urwibutso kugira ngo n'abana bawe bazahora babaza Mama kubera iki kino kintu kimeze gutya. Ubabwire ngo hano hantu, kuba twarageze hano hantu, kuba wewe waravutse wa mwana we, byavuye mu masengesho, byavuye mu minsi nafashe yo gusenga. Babimenye, bazabiravuga ngo impamvu tugeze hano hantu, impamvu tugeze kuri iyi dimani, impamvu Imana tugejeje hano hantu nuko hari igicaniro twubatse. Abana bacu nabo bitume bubaha Imana bayitinya, kubwo kigira iki? Kubwo kubakira Imana igicaniro c'urwibutso. Maze barabyandika ku mabuye kugira ngo bazahora babisoma, abana babo bazahora babisoma babyibuke. Mwene data, uburyo wubaka igicaniro cawe nibwo budetermina kazoza kawe. Uburyo wubatse ubuzima bwo gusabana n'Imana nibwo buzadetermina ejo hawe uko hameze. Ejo hawe uko hameze ni uburyo wewe wubatse igicaniro cawe. Ejo hawe nimushaka kuhareba neza, uharebere mu buryo wubatse igicaniro cawe. Niko ndabikubwira, uko niko kuri. Niba ushaka kumenya neza ejo hawe heza, irebere mu buryo uri kubaka ico gicaniro, uburyo uri kubaka ubwo busabane n'Imana, uburyo uri kurubaka ubwo busabane n'Imana, uburyo uri kurubaka ico gicaniro nibwo buzadetermina kazoza kawe, future yawe uko imeze. Ntuyishakire ahandi, ntuyishakire mu bantu, ntuyishakire mu mashure, ntuyishakire ahandi hantu na hamwe, uyishakire mu uburyo kubaka igicaniro cawe. Kubera kumenya neza yuko amashuri ushobora kuyagira ariko ugasanga ntasha kumariye, ushobora kugira ibintu byose ufite ariko ugasanga nta na kimwe kumariye. Kubera iki? Kubera ko utafasha ngo ubake igicaniro, umenye ngo ndasenga gute, ndasenya ibiki, ndagira iki. Naho nta gicaniro mwene data, nta gicaniro, mve nkubwire, nta gicaniro, nta buzima ufite, nta gicaniro wubatse, nta kazoza ufite, nta gicaniro wubatse. Kazoza kawe kari ku marembera, nta gicaniro wubatse. Ico ushaka kukubwira, ejo hawe haranyeganyega. Niyo mpamvu nkubwira ngo rero ubaka igicaniro, ubaka igicaniro, senga umwanzi atarinjira. Muri Luc 11:21 niho havuga ngo iyo umunyembaraga arinze urugo rwe ngo ibintu bye biba amahoro, ariko iyo haje naho umurusha izo mbaraga ngo araza mu rugo rwe akabimunyaga akagenda. Bivuga iki? Iyo kugira ngo tube abanyembaraga, wawe umunyembaraga gute? Niki caduhesha imbaraga usibye kuba twariyubatse muri twebwe, twarubatse ubuzima bwo gusenga, twarubatse ubuzima bwo kubaha igicaniro. Niho hahandi haza igitero kigasanga uri umunyembaraga, ufite intwaro zose. Niho haza ibyo bitekerezo by'umwanzi akagutera mu bitekerezo, akaza akagutera mu buryo butandukanye, ari ukamuneshesha imbaraga, ukamuneshesha ijambo ry'Imana no gukiranukira Imana. Rero ico usabwa ni iki mwene data? Ndakubwiza ukuri, nutubaka igicaniro, hariho systeme yindi, systeme y'umwijima izahora iza, usange uhora muri esheki, uhora mu bintu byo gusubira inyuma, uhora mu bintu bihora bituma uhora utishimye. Kandi wubatse igicaniro wahorana intsinzi, kuko ijambo ry'Imana riratubwira neza ngo abashakana umwete bose abo bazambona.
ntabwo ushobora gushakana umwete Imana, ntabwo ushobora gusabana n'Imana, ntabwo ushobora guhora uvugana n'Imana ngo Imana ntikwiyereke. Rero ndabinginga, ubaka igicaniro cawe. Igicaniro cawe nibwo buzima bwawe. Igicaniro cawe nico kizakwereka akazoza kawe keza k'ejo hazaza. Igicaniro cawe nico kidetermina uriwe ejo hazaza. Ibindi byose bishobora kuza bigashaka guca intege, ariko warubatse igicaniro ntabwo ushobora kugira ubwoba, uhora uhagaze. Rero ubaka igicaniro. Umukobwa wese, umumama, umugabo, ntutukubaka igicaniro ngo dusenge ariko icago cinjiye, ahubwo dusenge kitarahagera, dukumire ikibi hakiri kare. Ijambo ry'Imana rituganze, Imana iduhana umugisha. Dukomeze tubaka igicaniro. Ndabinginga bene data, mureke twubake igicaniro kugira ngo duhorane intsinzi mu ntambara zose duhura nazo. Imana duhana umugisha. Reka dusengere muri iri jambo, tubwire ngo Mana, turakeneye kuduha imbaraga, turakeneye kuduhishurira, turakeneye kucagagura ingoyi zose zitubuza gusabana nawe, zitubuza kubaka igicaniro. Uduhe kubaka igicaniro, tugwize inkwi zibe nyinshi kugira ngo igicaniro cacu gihore caka buri munsi. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo igicaniro cawe ntikikazime, gihore caka. Mana, turi imbere y'amaso yawe, nongeye kugushimira kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe riradukangura, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ntabwo ribesha. Rero turakwinginga Mana ngo ijambo ryawe rigire impact muri twebwe, utwongere inyota, utwongere imbaraga zo gutanga ibitambo, zo gutanga sacrifice, zo kwitanga kugira ngo twubakire ibicaniro, twubake ibicaniro byacu. Umuriro wacu ntukazime ku gicaniro, duhore tubereye maso ingo zacu, duhore tubereye maso abana bacu, duhore tubereye maso igihugu, duhore tubereye maso itorero, duhore tubereye maso abavandimwe bacu. Duhe amaso y'umwuka, duha amaso turebe ku bintu bimeze hano hanze, maze imitima yacu ikanguke. Tubake ibicaniro, inyota yo gusabana nawe, inyota yo kuvugana nawe, imitima yacu ihore iri connecte, haba turi mu mihanda, twaba tugenda, imitima yacu ihore iri connecte ku mwuka wera kugira ngo tubashe tuvugana nawe 24/24. Ijambo ry'Imana tubwira neza ngo abashakana umwete bose bazambona, tuzabona Imana. Reka rero mwami wanje uduhe kwinvestisa mu buryo bw'umwuka, twubake igicaniro. Abacitse intege basubizemo imbaraga, abadendebukiwe basubizemo imbaraga. Uduhe mwami wanje abantu badufata amaboko twacitse intege, uduhe mwami wanje abantu badufata amaboko twadendebukiwe. Ndagushimiye Mana kuduhaye abadufata amaboko kugira ngo tubashe mwami wanje, kugira ngo tubashe gutsinda intambara zose z'umwanzi. Ishimwe n'ikuzo ni byawe, gukomera kose ni ukwawe, imbabazi ni zawe, icubahiro ni icawe, ubu none Mana n'iteka ryose tubigusaba. Amen.